Musiasa Mugambe imanyara muthenya wa umuthi nabandite muti kibaroni gia showground ntereshia gitoro iri njira ya gucukaniria abantu bau ni nyuma ya muti umunene bururu uria wethirwe ukiwa mweri muthiru muti muthemba wa mugumu akiari imanyara na ugite utote na buria engi methiritwe magiciriria kugwa kwa muti uyu augite kugwa kuu kurionania mwisho wa utongoria wa antuba maria akurukana ariuga ni mwisho wa siasa ma akuru akiwaga riu ni ibinda ria ndamu ingi enjeru kwithirwa iri ku siasani. Ujoni Mugambi Manyara mwandiki munene kiama kia Ambassador atongire bangi kwanda muthijo mugumo nyuma mugumo jo mukuru gukuka na kyo gitumi ni giki kiama kia Ambassador na aja tuli showground ki mugumo jo wakukira jo munene muno jo bukuona nyuma yetu aja na mugumo jojo narwire intuku ya kwanda miti tugatwije twande mugumo aja na thaito kwanda mugumo kenda yo replace yo akukire na tuchoke twire Amiru uju kire antu bauga mugumo yo akukire yo maanisha uongozi wa Mheshimiwa Kawira Mwangasa ngavana Meru County kabwetite kuthira na ibale aja bali mantu jau na bauga Kawira atechoka kairi aikwa senate lakini Murungu alingabia mabia we Kawira achoka kulingana Mugambi Manyara na kiroti mwebia baugite nandi kukuka kwa mutejojo ni kuonekania kwina utongire buthiri na naratutite kutongire bubori buketho bukitonya mugumo jojo kuki number 1 nontu bokuru ukeja uteka mugumo jojo no kuona miri yonde ni orire na kwou mugumo jojo karethe ankurukia miaka 500 yu akuka yebera nontu bokuru ndienda kuga kiri viongozi bitwire uongozi ne Meru na bakurira ku na ibo bana nde bakwanua ojo mugumo jojo rakukire kenda jwa nduki imbithi kanya kwou twandite mugumo jo mwithi kenda tumanisha nduki imbithi nerejire kujukio nene itongeretu Mheshimiwa Kawira Mwangasa abara banire bondi bo baiji na kinya bange bakana Mheshimiwa Kirito Murungi akarita siasa ne miaka 30 akurira ku na kagiti gakinyire kawe kakwana na kuma kwana agasi last year uti mugumo jongi wako kayo jore jiro ko kende jo manisha Kirito naranire twana kauga ke mumero wonde beta yale kukaribisha na ndio tongere bobo eru tone motu ja Meru jikura antu barali boka raitene and maybe they think property kuta bekara omono corona even all the MPs bakimba kuta bakingama nganga against the governor nande it is their time tuga SNG uga by 2027 ukeda bukiona motu ja Meru siasene which is good tuga change it as good as arrest kwa mugumo yo joko kino okuru kinyoja uteka milioni kayori ni gwatore ni uraya thira ande nyakure asiaza bakwati ni urana bakuthira and in 2027 as they have said I want to confirm that this county will have new offices no tutakwenda kuchoka nyuma kairi twete na mbere kethera muntu akwenjoy utongeria na Murungu amwangithia gwa mwangithitie nere Murungu ibwega na mbiria kwa device antu bangi na tukarebwega kenda tumba gukuria nontu twakaro tukiona the similar offices miaka 40 miaka 50 what are we doing to the upcoming generation endamna bubu iromboro kingavana Meru Kawira Mwangasa ni gutigiria kuwatania antu bonde kagita karona kirera jairi nikenda kuona county Meru ekwithwe na thiri kwatithania antu ba bonde nontu nande urachokirwe Murungu ria jairi kenda tugwatithania ko Mheshimiwa Kawira Mwangasa kanya kare o itha ici kajukie kugwatithania Meru bonde kinya barabara roja na ugwe barete akue uti muntu kwenda kurona muntu ungi na itu ariti na ugonda na ugo komba ngugiji na kinya ugatoromba ira nontu ugo bishop Kirito Murungi no ugira atengirwe muntu imuka wa kawinda engirwe bishop itu gwetikiria kweri engirwe bishop na oto abandira mutijo mwerwa na arua nitukomanisha Nyameru kuketha kwina matongire ja Meru berigire kuona motu ja Meru ja MPs ja MCAs ja senator there will be a change in 2027 Ngiripotera Wuru TV Betamuthuri Muriuki.